Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba Michael's aim uba deu nong yalam jong ke might sa perang movement ulaong baki don kikur ki baya hab jingmut ha kabaya dei bat ka jingken top ya ka ktin ancestral bat ka ktin equitable Henry ka shulong baki tei ki nong yalam jong ki te kikur kila ong baka badon kam kalong bakin rashwa ya ka te ka jingyalang jong kikur jong ki knang ban yo ya ka jingkershan na baro haba keren cikilat patai kubor haga sengisat jan ke khat santrik uyayong arajar arpulai hadin balawai ke jingilang ke bala khot penlong da ke mach saprang ke Khasi Students Union ke Henyo Trap National Youth Front ke Federation of Khasi Jaintia and Garo People but ya ke te ke jingilang la penlong ha community hall jong ke jaya siap lom pelon shelong ha ke ba Michael ulaong baki don hado pratili ki kur ba pher ki balawan mania simbenta ha ketika jingelang bat ki tei ki kur ki kinthop ya ke kur nongrum ke kur marbanyang ke kur marwen bat ki wei pat ki kur ula ong bagi ki kur ke balawan sha ketika jingelang ki sngoya ha ya ke jingthmu ban penkela ya ka ain Meghalaya Succession to Self-Acquired Property Khasi and Jaintia Special Provision Act kat kandai spa prapo hunreo sha ka Meghalaya Equitable Succession to Self-Acquired and Ancestral Property Khasi and Jaintia Special Provision Act. Di kurri ki buan mentasi ru ki kersan ya kan ya kan jing temu jungi banwan ra ya kan jingkela kan an but nang ni sakmat pat kin long la laki jong ki meeting kur hakaba haka meeting gaban bangin ya yang sisien bat kinwan kampun halor kicing ai jumut jungi wedi bat tu ancestral bat ka ketin equitable kiru ki hab jumut di bat tu di sulong bag kong badon kamban ra saka meeting jungi kur jungi pan menyo ka bersan tasi di idan prakur kubuan jalan kasih. Emang kita kikuri kita lawan jatuh. Nak ikur nongrum, angka nomor banyang, nomor weng, nomor bangi kami thok ni, you ni kami sim tendance tambah untai new prakur di dan kasih. Dari sulong basnat babun lu samla mon ni si ikaji akran kelong be ban nu ban wan ra jingkela abadai baktu ka Meghalaya Succession to Self-Acquired Property Khasi and Jaintia Special Provision Act 1986 ban wan ra ya tu jingkela nang ba hak ni an bu lang yang ketin ancestral bat ban bu lang yang ketin equitable hak ni ka an jong ka knai spa prakung riu nang ba kejingnya ai bentalem nak ba penkam dan long ki khun senrang bat kan thei lung ba ka penkam ka bade bat ka self acquired bat ka ancestral property